Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо сиздерге Фаберлик продукциясы жөнүндө кантип кеңири маалымат алсак болот. Эч кимге кайрылбай туруп, кеңири маалымат, кеңири отзывдар, элге жактыбы, жакпадыбы, элдер эмне деп атышат деген сөздөр, ойлор пайда болсо, эч кимге кайрылбай эле өзүбүздүн интернет магазинибизге кирип, кеңири маалымат алсак болот. Сайтка киребиз. Интернет сайтка кирип туруп, ар бир өзүбүз интернет магазинибизге кирип, личный кабинетке мои заказыга киребиз. Мен азыр алдын ала 1-2 продукт жөнүндө киргизип даярдап алдым. Мисалы, азыр мына накладнойма бальзам для кудрявых волос, крем венотоник жөнүндө, солнцезащитный крем и шампунь для глубокого очищения волос. Продукцияны заказга теребиз. Тергенде заказдын ичине монтип түшүп калат. Основной заказга түшүп калат. Ал эми сүрөттү басабыз. Мисалы, мына кара шампуньду сүрөтүн басканда бизге мындай болуп кеңири маалымат чыгат. Биз ошондой эле продукция жөнүндө өзүбүздүн сайттарыбызда ушул жерден бөлүшүп кетсек дагы болот. Так, бул жерде мына азыркы күнгө складта 1080 сом штук бар экен. Канча балл берет? Отзывов 100 адам отзыв бериптир. Ошондой эле ар бирибиз биз өзүбүзгө жаккан продукциябыз жөнүндө отзыв калтырсак болот. Кандайдыр бир ичибизде маалымат жаралды, же бир айтайын, бөлүшөйүн деген сөздөрүңүздөр болсо, өзүңүздөрдүн интернет магазиниңизден жазып койсоңуздар болот. Мисалы, кара шампунь жөнүндө Мамбетова Диана Долотгелдиевна, Бишкек. Шампунь отличный, запах шикарный, очищает волосы до скрипа, а самое интересное, помогает от перхоти. В общем, беру и буду брать и дальше. Спасибо, Фаберлик. Так, волосы очищает хорошо, запах на любителя. Дейт Роман Виктория Владимировна Каневская деген шар экен. Так, мне очень и очень понравился. На волосах держится долго, после него не нужно обязательно пользоваться бальзамом, дейт, так как волосы очень сухие, не расчесать. Было непривычно, когда впервые начала выдавливать шампунь, а он оказался черным, дейт. Ушинтип ар бир адам өзү продукция жөнүндө жазып чыкса болот. Бул жерге дүйнө жүзү боюнча бардыгы жазышат. Мисалы, мына Донецктен Навка Елена жазыптыр. Же болбосо Кургандан Кузнецова Александра жазыптыр. Ушинтип биз дагы өзүбүздүн отзывыбызды киргизсек болот. Ал жерде Өзгүр Арзу деп так түркчө жазыптыр отзывды. И орусча дагы которуп коюптур. Здравствуйте, шампунь великолепный деп жазыптыр. Шампунь хорошо пенится, прекрасный шампунь деп, бүт рекомендую деп өздөрүн отзывдарын жазышкан. Ушинтип биз кеңири маалымат алсак болот. Эми мисалы, солнцезащитный крем жаңы чыкты. Бир 3-4 каталог бою солнцезащитный крем алып атабыз. Отзывдары кандай болду экен? Бул составты мурдагы былтыркы кремдей эмес экен, ичи өзгөрүптүр деп, мисалы, колдонбогон адам кремди ача электе эле ачып окуса болот. Бул коробкада жазылган полностью сөздөр бул жерде деле жазылат. И астына түшөбүз. Так, Балхаштан Найманов Эрназар Симбаевич жазыптыр. Крем просто супер, брала SPF 50, не оставляет жирности, не липнет, дейт. Мне понравилось, дейт. 5 с плюсом коюптур. Супер кремы дептир. Сегодня попробовала, дейт. Крем очень понравилось, что крем не оставляет жирного блеска на лице, дейт. Нет ощущения липкости и тяжести на лице. Буду весь май и лето пользоваться в качестве дневного крема под макияж. Уверена, что защита от солнца будет на высоте. Обязательно возьму с собой в отпуск именно этот крем.
мен колдонбогон үчүн мына азыр окуп эле уже түшүнүп атам, что значит майлуу блеск калтырбайт, жалтыратпайт. Супер крем дейт. Крем просто супер приятный деп жазыптыр. Ушинтип биз отзывтерди өзүбүз да калтырсак болот. Биз ушинтип мына Касымова Анара Арапидиновна Бишкектен жазыптыр. Кочкор Атадан жазыптыр. Парманкулова Сурмакан Алишеровна Сыктывкардан, мына жерден Грузиядан жазыптыр. Ушинтип биз дагы калтырсак болот. Продукция жөнүндө маалымат алып алсак болот. Мисалы, мага суроо түштү, крем венотоник боюнда бар адамдар иштетсе болобу деп. Мен дароо заказыма тере койдум. Основной заказга терип, кирип, маалымат алдым. Отзывтар бар бекен, эмне деп жазышты экен элдер деп кирип маалыматтарды, ошо отзывтарды карап атып, мен ушул жерде маалымат алдым. Боюнда бар маалда. Крем спас от отеков в беременность дейт. Псковтон Мацулевич Наталья Андреевна жазыптыр. Приятный охлаждающий эффект после нанесения, очень расслабляет. Одно из лучших средств Фаберлик деп жазгандан мен консультантка ооба боюнда барда иштетсе боло берет экен, отзывтерде бар экен деп окуп чыктым. Просто чудодейственный крем дейт. Очень рекомендую дейт. Крем действительно помогает дейт. Благовещенск деген шаардан Герасимова Татьяна Викторовна. Крем супер дейт. Подвернула ногу дейт. 2 дня помазала кремом и боль прошла дейт. Оорулар мен азыр мисал үчүн өзүм колдонбогон үчүн мен окуп атып эле уже билип атам. Бул супер нерсе экен. Даже ооруларды сакайтат экен, жардам берет экен деп мен ушул ойдо калдым. У меня проблемные ноги дейт. Москвадан Головнева Людмила Николаевна. И без специальных средств я не обхожусь. Поэтому есть чем сравнить. Крем венотоник просто супер. Сразу после нанесения чувствуешь легкость. И такое ощущение, что надел сапоги-скороходы. Я в восторге дейт. Аябай ушундай варикозу бар адамдарга сунуштайт экен адамдар. Ушинтип биз отзыв алсак болот. Отзыв жазсак болот. Кеңири маалымат алсак болот. И бул эмнеси жакшы? Мисалы үчүн бирөөгө зарыкпай эле, бирөөдөн сурабай эле өзүбүз дароо эле кирип көрүп алсак болот. Көрүшкөнчө.